إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء الشهداء صالحين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني الجامع زوجة الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه، ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه عن الشعبي wa ani Sy'abi lan saking Imam Asy-Sy'abi, yakni nyamana tibi Abu Amr Asy-Sy'abi, Abu Amir Amir bin Syarhabil, Abu Amr marina badawuna Umar mun ada wauna Umar mun badawuna Amr, huwa Abu Amr Amir bin Syarhabil atau Syarahbil bin Abdullah Asy-Sy'abi. Ini kabar yang Kufah, Irak, termasuk tabi'in, faqih kabir. Beliau adalah seorang yang ahli fikih yang besar. Imam Sy'abi an Fatimah binti Qais, saking Sayyidah Fatimah binti Qais, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anha saking Sayyidah Fatimah binti Qais. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil mutallaqati ing dalem masalahe wong wadon kang den pegat, salatan den pegat kelawan ping telu. Fil mutallaqati ing dalem masalahe wong wadon kang den pegat, salatan kelawan ping telu. Roben hadis laisa laha sukna wala nafaqah. Laisa ora wajib, laisa ora wajib, laha katwi mutallaqah salasan, laha katwi mutallaqah salasan, opo sing ora wajib sukena omah-omai mutallaqah, wala nafaqah lan ora wajib opo nafaqah, wala nafaqah lan ora ono nafaqah iku wajib kena, wala nafaqah lan ora ono nafaqah itu iku wajib, wala nafaqah lan ora ono nafaqah iku wajib, lan ora wajib nafaqah. Ada rawahu, nyeritakan hadits sapa Muslimun, Imam Muslim, dari Imam Sy'abi, yang mana tabi Abu Amr Amir bin Syarahbil bin Abdullah Sy'abi Al-Kufi, dari orang bini Sayyidah Fatimah binti Qais radhiyallahu anha wa ardaha, riwayat ngriwayatake dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalahna orang bini saya pegat telok, yakni bain, situng dua nikah raj'i, adapun bain langsung telok.
Laisa laha sukna wala nafaqah. Laisa laha tak wajib laha bagi orang bini se epeke telok. Napa se tak wajib sukna mungkoen kanggo orang laki. Wala nafaqah ben tak wajib napa? Nafaqah. Nah, hadis nikah banyak khilaf di antara para ulama, bahkan di antara para sahabat. Hadis nikah dalil ala annal mutallaqah thalathan laisa laha nafaqatun wala suknah. Hadis nikah nerangake bahwa tak wajib kanggo orang bini sepeke telok, baik kelaben bain atau belian atau orang bini se fasakh, orang se menfasakh nikah. Nah, se menfasakh nikah, ngerosakeun nikah, atau orang se lian, orang lian engko mun kelero, engko se keneng laknat, senenge se lian sabun se mari terangake bab lian, nikah tak wajib orang laki mungkoen ben tak wajib napa? Nafaqoen. Tak wajib melenci. Orang bini se pege telok juga se fasakh nikana atau orang se ngelian tak wajib. Tak wajib kan ke orang laki abri bungkoh ben nafaqoh. Bidah bi orang bini se tolak rujuk, yakni raj'i. Nikah di antara para ulama bertelok madhab. Orang bini se tolak bain berarti orang bini se kening rujuk, harus mutuaki napa? Muhallil. Bidah bareng raj'i. Maka mun raj'i ini selama dalam masa iddah orang laki wajib mungkoen ben nafaqoen. Pertama, orang bini saya tolak bain. Berarti orang bini, orang saya bini napa nyaman orang bini saya kening napa? Rujuk nyaman tolak bain. Orang bini saya kening rujuk tolak bain, nyaman tolak bain. Kening rujuk harus mutuaki kamu halil. Pertama ada pun ulama yang kibanika tak wajib bungkoen, ben tak wajib nafaqoen oleh si lakinah. Nika madhaba Imam Ahmad ben madhaba Imam Ali bin Abi Thalib ben pendapat Imam Ibnu Abbas, pendapat Imam Jabir, pendapat Imam Atha, Tawus, ben pendapat Imam Ikrimah. Tak wajib nafaqah. Tak wajib hukum orang laki menafaqoin orang bini saya tolak raj'i. Pendapat Imam Ibnu Abbas, Imam Hasan Al-Basri, Imam Atha, Imam Syi'bi, Ahmad dan seranya mana Imam Ahmad, Sayyidina Ali, Imam Ibnu Abbas, Imam Jabir, Imam Atha, Imam Tawus, Imam Ikrimah, banyak di antara kaadin to, Maimun bin Mahran wa aktsari fuqaha'il hadis. Sebagian besar ulama-ulama atau pakar-pakar hadis tak mewajibaki de orang laki mungkoen ben nafaqoen de orang bini saya tolak raj'i. Paham iki? Si nomor 2 wajib bungkoen ben nafaqoen. Wa dhahaba Umar ibn al-Khattab wa Umar bin Abdul Aziz wal Hanafiyah, Imam Umar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Imam Hanafi, Imam Thawri berpendapat bidah ila annaha tajibulaha an-nafaqatu wasukna. Wajib hukum orang laki mungkoen ben nafaqoen de orang bini saya tolak bain. Napa dalilnya? Dalam Al-Quran, muntud dalil dalam Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab, wa anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahun. Aneka alal awal biqaulihi ta'ala.
fi raj'iyah ala annaha tajibu lahan nafaqah. Pendapat Imam Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bon wajib bungkoen dabun Sayyidina Umar. Apa dalil? Ya, wa askinuhunna min haitsu sakantum. Wajib bungkoen orang nek bini gelak. Di maabai kakek andik bungkoh, maka orang bini gelak wajib bungkoen walaupun kelaban sewa naki. Tak harus gebayaki walaupun sewa naki. Nika wajib orang laki. Nomor 3 pendapat wajib bungkoen keng tak wajib nafakoen. Wajib bungkoen keng tak wajib napa? Nafakoen. Ila wujubin nafaqah duna sukna wa dhahabal hadi wa akharun ila wujubin nafaqah duna sukna. Pendapat nomor 3 nikah wajib nafakoen keng tak wajib bungkoen. Apa dalilnya? Biqoulihi ta'ala lil mutallaqati mata'un. Mata wajib, mata penikah adalah nafaqah. Bebunga nang seneng selama iddah nikah sapa aja beri bebunga orang bini penikah. Apa bebunga kala? Ya ada boleh belanja. Wala yajibu laha asukna. Tak wajib hukuma bungkoen. Nika pendapat nomor 3. Jadi pertama nika masalah bain. Mun rojai pun pasti orang saya pakai situng atau berdua nika wajib kang orang laki nika punya orang tak on yang mari paketan situng terus tak rekan sebini tu satu berarti orang laki nika. Jadi selama iddah orang bini nika kewajiban orang laki bungkon juga wajib bungkoen belanja juga wajib belanjain selama iddah kecuali orang bini apa fasakh singgelian atau bain. Nah orang saya tolak bain nikah beda telok ki buru pendapat nikah Imam Ahmad ben napanya mana Imam Ahmad ben Imam Sayyidina Ali, Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib, Imam Abdullah bin Abbas, Imam Jabir, Imam Atha, Imam Tawus ben Sayyidina Ikrimah, Maimun bin Mahran ben lain-lain aneka iki penikah tak wajib bungkoen ben tak wajib nafakoen. Sayyidina Umar bin Al-Khattab lain boleh. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ben para imam selain Imam Hanafi, Sufyan Ats-Tsauri tajibulah nafaqah wasukna wajib nafakoen ben wajib bungkoen. Pendapat kedua. Pendapat nomor 3 tidak boleh. Napa pendapat nomor 3 wajib bungkoen benting tak wajib napa nafakoen nika pendapat Imam Malik bin Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik Imam Syafi'i. Imam Malik Imam Syafi'i sepakat meget telok meget bain. Nah tetapi orang bini selama iddah dek orang laki karena hukum benih laki nampunan mulai tolak bain nikah kecuali rojai nikah dalam segi hukum ya tak oleh ngepolong sebab tolak kecuali kelaban rujuk ya termasuk tanggungan karena ki kongang rujuk. Jadi antarana kening bentek kening Sayyidina Umar, Sayyidina Abdul Aziz bin Imam Hanafi wajib bungkoen tak wajib nafakoen. Wajib kapi wajib bungkoen ben wajib nafakoen. Nomor 3 nikah pendapat Imam Malik bin Imam Syafi'i wajib bungkoen keng tak wajib nafakoen. Nah ini riwayat dari Imam Syi'bi. Saya montut dari riwayat Fatimah binti Qais. Nah karena orang bini tak oleh selama iddahnya keluar dari bungkoh. La tukhrijuhunna min buyutihinna tak oleh orang bini kecuali mendesak. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna orang laki-laki ini tak oleh keluar orang bini artinya wajib mungkoin orang laki ini tak oleh keluar wis mulai kakek etala ketelok biko mulai kakek wah neneng babona buan monggo neneng bereneng jembatan bereneng kerdu bekap desa toman
dina nikah dosa orang laki nikah. Dadi wajib bungkoen keng ta wajib nafkahen nikah. Imam Syafi'i sepaling ahwatul madzahib lebih berhati-hati dalam bermadhab. Nah, tak oleh orang laki la tukhrijuhunna min buyutihinna, tak oleh keluar. Berarti sambian saya keluar. Sambian saya keluar. Pak boleh bi bungkona binin, bi bungkona sebini, selake ngampung. Selake ngampung ke sebini. Pas apa keluar sebini. Ya kakek seret-seret bibi jala bola. Pemahaman menyaman kakek karodena kakek abon de songot jiku yang tarya tang nanti nendre ku wis keluar kakek keluar bungkuna siapa sih roh keluar bili sagele ele gele bili sampean dadi mun tepak bungkuna sampean nah tak oleh keluar dari bungkuna nikah selama iddah. Nah, tak oleh keluar. Saungkuna orang bini ini kewajib bungkoen. Wajib raja saungkuna hak orang laki nikah. Wajib bungkoen, wajib nafakoen, wajib kelampi. Jarang orang mampu ni ki mungkoen nikah. Walaupun nyewan, walaupun kontrak. Benih moro pas telu are deje, telu are elao benih deje ya. Pare bere, pare timur nyaman mon dia tu. Saungkun wajib orang laki mungkoen nikah, wajib hukum apun. Tak bisa ganggu gugat nikah. Wajib hukum maskanuha, mat'amuha, malbasuha. Kiba nikah deerne juga wajib, kelambine juga wajib. Mungkin setahun dua kali ki nyongok selake, mon pancen selake nikah mampu, berarti musir. Orang soki, orang mampu. Tantona deeren juga tak pada bi deeren orang semu'sir. Beda musir nek orang soki, beda mutawassit nek orang sedengan, beda mu'sir orang tak mampu, sekeng. Belancin orang soki berapa? Ya lumran orang soki saare mun orang soki saumpama legebai 50.000 dalam sehari semalam. Engki cak meri 20.000, arwah 20.000 semutawassit segeme 20.000. Ijak beri saya muksir ada baca diandin baca neng 20.000 lem boleh 1.000 bagi ke sebinek lem ibu tak kuat banti bi ke bay ares ke bay rokon bi kopi aja ngecer aja. Ini kan hak orang bine wajib belanci sampean ciatanya sampean mau ngampung ya ngocah are lele engkau ngampung ada kakek are belanci na kakek lem boleh 1.000 sampo sebini apa sah ya wes berarti sampean toleh ngakan are hak orang laki nikah. Dalam saare nikah wajib ngengonin ke orang bini empon cek otek lah berarti sampean harus ngampung ke bini nah sampean ngakan tibi woi tak saya kudu ngakan bareng ini ngampung ke sebini mon sebini tak rido ya wis benjo ecelengan bingko belanja dari kakek ngakan bi tibi bilagus ya wis kakek tak oleh ngampung tahu sanjang kok teroleng tulengan ada leng tulengan kakek ngampung ini kewajib orang laki nikah. Menabi gula setiap minggu ni gak beri kering bini ke setiap minggu lain benar jadi setiap Selasa kula nak beri binangkan nama torsoon gula kakek lengelai kitang anak kakek hadonah nyosoin ketang anak ya rialah dari engkau jadi tak berkutik reng bini aja pak tak berkutik bune mun benar tahu salah tanya benar nah boh nyaman serot nyaman deh ya. Jadi insyaallah sampean ngak nikah insyaallah tambah lancar syukur ngak nikah. Ki mulai ada keluarga nak perhitungan seberang kaler wis ngak lho. Cok selai apa cenge je kuat bocok mos. Tak bagi selai apa. Tak temati di klotok atok. Allah korobung bilis bidak cetak. Celangakan klotok malolo. Nah, tiba ada orang sesoki tak bisa nero belancin orang saya tandi nikah. Ada orang soki aja penghasilan lebih banyak daripada pengeluaran. Nikah nyaman musir. Penghasilan lebih banyak dari pengeluaran. Berapa puton sehari semalam bi anan ngapi 50.000 hasil orang laki tos 50 iya musir punan.
mampu. Pengeluaran pada pemasukan berempat lena. Pada berem pengeluaran pas ngepas sehari-hari nyari setia laku ialah laku oleh laku. Ini kan nyaman mutawassit. Berarti orang bina tak bisa nuntut lebih dari nikah. Korang sekali-kali perapatan oleh sate. Kok sate di dimah? Tempe betono kok. Etuap. Nyakal tek bulan larang setia. Ini ke mutawassit. Mun muksir pengeluaran lebih banyak tenimbang pemasukan. Tambah tak oleh nuntut poler yang bina. Ila wis rela leolen sebria. Deremah tu tak baju le, deremah ya. Tele ayam kerupuk, nak jualan kerupuk. Lari ya mari ke sarapan lah ngocak cenge lah selai kerupuk. Ya tak apa-apa lah mas, kor lah molek kake. Waria Khadijah hongkur ya. Kema tak baju le terus makan kerupuk tok ya. Tapi tele hajo ngabung kok ngakan kerupuk je. Ya, saria tepak sebengkes berarti ya. Nah, macam-macam wajib nafkah. Kiki buru nikah, perincian-perincian hukum di antara orang bini pegat bain ben menroji ampun tak keneng etek-etek. Nah, adapun tak oleh nak keluar nikah orang bini, tak oleh keluar artinya orang bini tak bagi keluar dari bungkok. Iki pada moro sebab bereng rojaiyah hubisat bisa babihi karrojaiyah pada aki bereng rojai. Nah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك والذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا يا الله يا الله ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما نخضى بالخير نوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر وأنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.